дар сайёра давлати душанбе хонаи умеди гуруби субҳи доноӣ китобанд амният бояд беш аз ҳар вақти дигар ҳушёр бошанд. сайру саёҳат барои саноатӣ ва кишоварзӣ ва илм фуруғи маърифат роҳнамои ҷомеа тоҷикистони озоду соҳиби ихтиёр. дӯст бошед, иттифоқ бошед, шукронаи ҳамин давлат кунед, шукронаи ҳамин сарзамин кунед, шукрона кунед ки чунин ватани азизу маҳбуб доред. ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ин ҷашни бузург дар мамлакат вусъат меёбанд. мавсими нави кишт фаро мерасад. омодагии кишоварзон ба кишти баҳорӣ дар кушониён. гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ, дастгирии ҳунармандон ва муаррифии ҳунарҳои мардумӣ. фестивал озмуни 100 рангӣ Чакан. шаҳри Хуҷанд. намоиши маҳсулоти корхонаҳои истеҳсолӣ ва пешниҳоди ҷойҳои холии корӣ. об манбаи ҳаёт. сокинони деҳаи чортути шаҳри Норак бо хати оби нӯшокӣ таъмин шуданд. шарҳ ин ва дигар мавзӯъҳои мубрам дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. 26 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко суҳбати телефонӣ анҷом доданд. сарони давлатҳо масъалаҳои кунунии рӯзномаи ҳамкорӣ дуҷонибаро баррасӣ намуда, тадбирҳои минбаъдаро ҷиҳати густариши ҳамкорӣ барои ҳар ду ҷониб судманд муайян намуданд. ҳамчунин атрофи масъалаҳои мубрами минтақавӣ ва байналмилалӣ табодули афкор анҷом ёфта, аҳамияти идомаи ҳамкории судманд дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ таъкид гардид. доир ба масъалаҳои омодагӣ ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои марбут ба он имрӯз дар шаҳри Душанбе мулоқоти раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрузода бо муовини якуми котиби генералии иттиҳоди давлатҳои мустақил Леонид Анфимов ки миссияи мушоҳидони иттиҳоди давлатҳои мустақилро дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарӣ менамояд баргузор гардид. Иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. имрӯз дар шаҳри Душанбе мулоқоти раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода бо муовини якуми котиби генералии иттиҳоди давлатҳои мустақил Леонид Анфимов ки миссияи мушоҳидони иттиҳоди давлатҳои мустақилро дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарӣ менамояд баргузор гардид. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои омодагӣ ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ намуда, роҷеъ ба ҷанбаҳои гуногуни масъалаи мазкур табодули назар намуданд. таъкид гардид ки 157 нафар мушоҳид аз миссияи иттиҳоди давлатҳои мустақил ба қайд гирифта шуда, ҳайати дарозмуҳлат аз 8 феврали соли 2025 طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فعالیت آزاد و شفاف خود را جهت مانیتورینگ آمادگی به انتخابات به راه مانده است. هیئت مذکور با رهبریت کمیسیای مرکزی مسائل تشویقات پیش از انتخاباتی را بررسی نمود و با خطوط پیش از انتخاباتی حزب‌های سیاسی واخوری‌ها گذرانید. همچنین از وضع آمادگی کمیسیای حوزوی و участковی انتخابات به انتخابات در پیش ایستاده در همه منطقه‌های جمهوری بازدید به عمل آورد. По приглашению Министерства иностранных дел миссия наблюдателя Содружества независимых государств 8 февраля осуществляет мониторинг за ходом подготовки и проведению парламентских выборов в Республике Таджикистан.
И только сейчас вот состоялась наша встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Республики Таджикистан, где мы были подробно проинформированы о той работе, которая проведена со стороны Центральной избирательной комиссии, окружных избирательных комиссий, участковыми избирательными комиссиями по подготовке к проведению этой важнейшей для страны электоральной кампании. Должен сказать, что вот исходя из наших результатов нашей встречи, действительно и то, что мы увидели вот на стендах, и вы, наверное, тоже свидетелями были тех информационных материалов, которые подготовлены различными государственными органами, самой Центральной избирательной комиссией, информация о том, какие проводились мероприятия организационные по подготовке к проведению выборов. Работа проведена огромнейшая. Вот, и можно сказать, что, наверное, исходя из нашего опыта мониторинга за электоральными кампаниями в других странах СНГ, выборы действительно должны состояться и пройти на высоком организационном уровне. И не просто пройти на высоком организационно-техническом уровне, а с высокой гражданской ответственностью всего электората, который будет участвовать в выборе депутатов парламента Республики Таджикистан. На сегодняшний день в миссии наблюдателей от Содружества независимых государств зарегистрировано 157 наблюдателей. Это Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Российская Федерация, Узбекистан, Туркменистан. Кроме того, организации, созданные при Содружестве независимых государств, это Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Парламентское собрание Союза Белоруссии и России и сам исполком СНГ. Вот, довольно многочисленные миссии. Я скажу, что, наверное, самая многочисленная миссия из числа наблюдателей, которые аккредитованы в Республике Таджикистан для наблюдения за ходом электоральной кампании по выборам парламента Республики Таджикистан. Наши наблюдатели, вот 10 человек, они работают в качестве долгосрочных наблюдателей. С 8 числа уже посетили 3 области, посетили окружные избирательные комиссии, провели ряд встреч с государственными структурами, которые задействованы в организации проведения выборов. Прежде всего, это Министерство иностранных дел. Ну, само собой, разумеется, Центральной избирательной комиссии. При поддержке Центральной избирательной комиссии мы проводим все вот эти вот мониторинговые процессы в Республике Таджикистан. Встретились с руководством Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, то есть те структуры, которые отвечают за обеспечение безопасности при проведении электоральной кампании и соблюдение законодательства в ходе подготовки и проведения самих выборов. Миссия руководствуется прежде всего принципами политической нейтральности, невмешательства во внутренние дела государства, абсолютно строгого соблюдения законодательства внутреннего Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, которые приняты по регламентации проведения электоральных кампаний на пространстве Содружества независимых государств. Тесно взаимодействуем со средствами массовой информации, но я думаю, что вот это сотрудничество будет и дальше продолжаться. Немножко забегая вперед, скажу, что итоговые заключения нашей миссии после согласования с Советом координаторов, мы в воскресенье будем после закрытия избирательных участков обсуждать окончательное заключение о ходе мониторинга за проведением электоральной кампании, будет озвучено в ходе нашей встречи с представителями средств массовой информации на брифинге в понедельник в 11 часов. امروز تحت رئاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده اجلاس ششم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. در اجلاس پروتکل اوید به وارد نمودن تغییرات به شرطنامه درباره تأسیس فوند اورو-آسیایی معتدلگردانی و رشد از 9 ایونی سال 2009 سازشنامه ایلاوگی و سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت اوید به ساختمان و به استفاده دادن کارخانه‌های استحصالی سمنت، مصالح ساختمانی و بتونی و خلطه از 10 ایونی سال 2019 سازشنامه
иловагӣ ба созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва консорсиуми сармоягузорон дар ҳайати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди авесто гурӯҳ, ҷамъияти сохтмони кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ташкилоти амонатии қарзии хурди Душанбе Сити дар бораи амалӣ кардани лоиҳаи низоми автоматикунидашудаи назорат ва ба ҳисобгирии нерӯи барқ дар шаҳри Душанбе аз 12 декабри соли 2019 лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сармоя ва ҳавасмонгардонии фаъолияти сармоягузорӣ, лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкории инфиродӣ, лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ, лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025, лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахалдор қабул карда шуд. шарҳи мавзӯи дигар: бориши барф ва сардӣ ба соҳаи кишоварзӣ аз бисёр ҷиҳат манфиатовар аст. захираи намӣ, беҳтар гардидани сохти хок, нест гардидани ҳашароти зараррасон ва ба таъхир афтодани муҳлати гулкунии дарахтон аз ҳисоби барфу сардӣ ба амал меояд. Ба андешаи олимон, сардии ғайричашмдош ва аз меъёри муқаррари пастгардидани ҳарорати ҳаво ба соҳаи кишоварзӣ таъсири мусбат мерасонад. гузориши Мансури Ҷалол дар ин хусус. ба таъкиди олимон, фоидаи барф барои соҳаи кишоварзии мамлакат зиёд аст, яъне оби барф нисбат ба обрасонии маъмулӣ 4 маротиба таъсири зиёд дорад. гарчанде ки рӯзи 26 дар қисми зиёди минтақаҳои водигӣ ва доманаку барф борид, вале ҳавои ниҳоят сард ё сард пешгӯӣ карда намешавад ва эҳтимол аст ки танҳо шаби 26 ба 27 дар бахше аз ноҳияҳои водигӣ, вилояти Суғд то бемарказ ва вилояти Хатлон ҳарорати ҳаво то 0 дараҷа хунук гардад ва рӯзҳои дигар боз эҳтимолияти то 2-3 дараҷа гарм шудани он аз эҳтимол дур нест. дар ин шабрӯзҳо бо сершиддат боридани борон ва гузаштан ба барф ин яке аз омилҳои он ҳаст ки барои захира кардани намӣ ва дар оянда барои истифода бурдани зироатҳо хеле муҳим мебошад. барои гирифтани ҳосили хуби дилхоҳ барои тамоми хоҷагидорони инфиродии шахсӣ ва он шахсоне ки бо замин сару кор доранд, яъне ки муҳим мебошад. олимон маслиҳат медиҳанд ки боридани барф барои боғу тогзор манфиати зиёд дорад. дар чунин вазъ кишоварзонро зарур аст ки дар асоси маслиҳати мутахассисони соҳа корҳои агротехникӣ, коркарди байни қаторҳо ва ғизодиҳии иловагиро пурзур намоянд. барфе ки борид бисёр барои кишоварзон, хусусан барои боғу токпарварон бисёр ба маврид буд. вобаста ба ин имрӯз кишоварзонро лозим аст ки аз ин барфе ки борида буд бо самаранок истифода баранд. бо самаранок ба он хотире ки масалан ҳамчун як обмонии захиравӣ аллакои иловагӣ барамун худи боғу тогзорҳо илова мегардад, намӣ захира мегардад ба қадри имкон. ҳамзамон мо метавонем ба кишоварзон тавсия диҳем ки гирду атрофи ҳар як ниҳолро вобаста ба барфи будагӣ ҷамъ намуда барои обмонии захиравӣ низ як миқдор барф ҳамчун захира барои намӣ нигоҳ дошта шавад. инчунин имрӯз ин табиате ки мусоид барои боғу токпарварӣ бисёр мусоид аст, метавонанд истифодаи бисёр ба муқобили ҳашароту зараррасонҳо ки барои боғу тогзорҳо зиёновар аст, зараровар аст, бисёр ба маврид бошад. як муддати муайян метавонад қобилияти ҳамин нигаҳдорӣ бошад. боридани барф ба соҳаи чорводорӣ муқаррарист. ин ҳам дар ҳолест ки агар чорводор ба таври зарурӣ захираи хӯрокро таъмин намуда бошад. аз чорводорони мамлакат хоса чорвой дар чарогоҳ буда тақозо менамояд ки чораҳои саривақтиро анҷом диҳанд. ин давраи
наслгирӣ аст, яке аз давраҳои муҳим аст. Бояд чорводорон ҳамавақт омода бошанд ва дар ин давра бояд чорво бо хӯрокҳои консентратӣ таъмин карда шавад, чунки дар ин давра ҳам хунукӣ ҳаст ва ҳам бисёри чорво ки насл дорад талабот ба хӯроки серғизоят зиёд мешавад. Дар баробари ин бояд он чорвое ки лоғар аст бояд ҷудо карда шавад, бо хӯрокҳои консентратӣ таъмин карда шавад. Дар баробари ин бояд он бо доруҳои тақвиятдиҳанда гузаронда шавад. Ба чорводорон тавсия дода мешавад ки нагузоранд ки чорво дар хунукӣ дар як ҷо нигоҳ дошта шавад. Онҳо бояд пайваста дар ҳаракат бошанд. Агар дар сурате ки раман нигоҳ дошта мешавад сардӣ бошад, метавонад ба насли чорво таъсири манфии худро расонад. ҳолати ба вуҷуд омада аз кишоварзон тақозо менамояд ки баъд аз боришот барои гирифтани ҳосил ва нашъу намои боғу тогзор, додани ғизои иловагӣ, андешидани чораҳои муҳофизатӣ ва дигар корҳои агротехникиро сарфи назар нанамуда ба ҳосили оянда дилгарм бошанд. давоми ду рӯзи охир бар асари бориши барф дар роҳи душанбе чаноқ фаромадани наздик ба 30 тарма ба қайд гирифта шуд. кормандони филиали ширкати саҳомии Innovated Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон сари вақт роҳро пурра аз барф тоза намуда ҳаракати воситаҳои нақлиётро дар ин масир таъмин карданд. гузориш дар ин хусус. шабонарӯзи охир бо бориши барф ва фаромадани тармаҳои зиёд дар минтақаҳои кӯҳии роҳи душанбе чаноқ масъулияти кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бештар гардид. рӯзҳои 25 ва 26 феврали соли равон кормандони намояндагии филиали ширкат дар минтақаи варзоб бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ наздики 30 тармаи фаромадаро тоза ва роҳро бо маводи зидди лағжиш коркард намуданд. тавре маълум гардид, аксари тармаҳои фаромада 8 метр баландӣ ва қариб 200 метр паҳноӣ доранд. мавҷудияти техникаю механизми пуриқтидор ва захираи маводи зарурӣ имкон медиҳад ки тармаҳо саривақт бартараф ва роҳ аз барф тоза ва яхбандӣ пешгирӣ карда шавад. сарфи назар аз бориши барф ва фаромадани тармаҳои зиёд дар минтақаҳои кӯҳии роҳи душанбе чаноқ фаъолияти кормандони филиали ширкат бо истифода аз техникаю механизмҳои зарурӣ шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст. тадбирандешиҳои саривақтии кормандони филиали ширкат ба он хотир аст ки дар масири душанбе чаноқ ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба таври ҳамешагӣ таъмин бошад ва дар ин рӯзҳо ронандагону мусофирон ба мушкилӣ рӯбарӯ нашаванд. тавре маълум гардид, дар аксар қитъаҳои роҳи душанбе чаноқ барф баланд аст, аммо баъзе аз ронандагон дар чунин вазъи обу ҳаво бе омодагии ҷиддӣ ба сафар мебароянд ки бо ин амалашон ба ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт халал ворид месозанд. дар минтақаи варзоб дар тоза кардани роҳ аз барфу тарма техникаю механизми зарурӣ истифода мешавад. кормандони намояндагии филиали ширкат дар минтақаи зарафшон ва суғ низ фаъолияташон шабонарӯзӣ буда барои таъмини ҳаракати доимии воситаҳои нақлиёт дар ин масир тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. ёдовар мешавем ки 242 техникаю механизми филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати корӣ қарор дошта шабонарӯзи охир теъдоди бештари он дар тоза кардани роҳ аз барф истифода гардид. бо фарурасидани мавсими нави киш кишоварзони ноҳияи кушониён техникаву мошиналоти кишоварзиро аз санҷиш гузаронда ба кишти баҳорӣ ҳамаҷониба омодагӣ мегиранд. гузориши маҳмад раҷаб абдуллозода ва давлати файзулло. با омади мавсими нави кишт хоҷагидорону механизаторони ноҳияи кушониён ба ҳам омада дар назди мутахассисони соҳа техникаву дигар мошиналоти кишоварзиро мавриди санҷиш қарор доданд. ноҳияи кушониён яке аз ноҳияҳои аграрӣ дар минтақаи хатлон дониста шуда вобаста ба шароити мусоиди иқлим қисмати беши заминҳои корам дар самти пахтакорӣ истифода мегардад. имрӯз дар ноҳияи кушониён зиёда аз 2600 хоҷагии деҳқонӣ ва кооперативи истеҳсолӣ дар самти гуногун фаъолият менамоянд ки аз ин шумора қисмати зиёдашон ба пахтакорӣ машғул ҳастанд. кишоварзон дар ин ҷода таҷрибаи хуб доранд ва имрӯзҳо барои саривақт бо риояи қоидаҳои агротехникӣ анҷом додани кишти пунбадона тадбирандешӣ менамоянд. дар ин самт баробари дигар амалҳои лозима тайёрии техникаи соҳавӣ аҳамияти аввалин дараҷа дорад.
кишоварзон бо тавсияи мутахассисон таи якчанд соли охир ба пеш гирифтани роҳу усулҳои манфиатовари кишту парвариши зироатҳои гуногун аз муваффақияти кори худ қаноатманд мебошанд. тибқи иттилои масъулин имсол дар ноҳияи кушониён дар майдони наздик ба 11 000 гектар кишти пунбадона дар назар дошта шудааст ки барои анҷоми ин раванди самарабахш дар ноҳия шароити мусоид фароҳам мебошад. кишоварзони ноҳия соласол баҳри боз ҳам рушд бахшидани фаъолияти хоҷагидории худ аз ҳисоби фоидаи соф техникаву дигар мошиналоти соҳаро харидорӣ карда пойгоҳи техникии худро мустаҳкам менамоянд. шуғли асосии сокинони ноҳияи кушониён кишоварзӣ аст ва маҳз тавассути меҳнати софдилона истифодаи таҷрибаи пешқадам дар самти самаранок истифода кардани ҳар қитъа замини дар ихтиёр дошта ҳамасола ҳосили дилхоҳи зироатро ба даст оварда сатҳу сифати рӯзгори худро беҳтар менамоянд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи кушониён, ахбор. имрӯзҳо дар шаҳри хуҷанд корҳои сохтмонӣ дар зиёда аз 100 иншооти гуногун идома дорад. дар ин баробар ҷиҳати омодагӣ ба ҷашни байналмилалии наврӯз корҳои марбут ба дигаргунсозии кӯчаву хиёбонҳо ва иншоотҳои дигар, шинонидани дарахтон, сояафкан ва гулу бутаҳои ороишӣ вусъат меёбад. тафсилоти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор ва илёс бобоҷон. ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази вилояти Соғд шаҳри Хуҷанд корҳои ободонию созандагӣ аз ҷумла бунёду навсозии иншооти гуногун бо маром идома дошта, бо амалӣ намудани нақшаю барномаҳои мукаммали таҳрезишуда барои сокинону меҳмонон шароити мусоиди кору зиндагӣ фароҳам оварда мешавад ва имрӯзҳо дар роҳи расидан ба ҳадафҳои рушд, иқдому ташаббусҳои неку созанда мавриди амал қарор доранд. дар як марҳилаи кӯтоҳ, яъне дар давраи омодагӣ ба пешвози ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо қомат афрохтани садҳо иншооти гуногун симои меъмории шаҳри Хуҷанд ба таври назаррас тағйир ёфт. дар оянда низ биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, маъмурию хизматрасонӣ, мактабу кӯдакистонҳо ва иншооти истеҳсолӣ дар асоси тарҳҳои муосир бунёд карда мешаванд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар дар раванди вусъат ёфтани корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва омодагии ҳамаҷониба ба ҷашни ҷаҳонии Наврӯз дар шаҳри Хуҷанд тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ аз ҷумла шинонидани ниҳоли дарахтони ороишиву ҳамешасабз ва навсозии кӯчаю хиёбонҳо низ амалӣ гардида, дар ин тадбири муҳими экологии сокинон фаъолнокӣ нишон медиҳанд. чунин як маъракаи дастҷамъонаи ниҳолшинонӣ ба истиқболи ҷашни байналмилалии Наврӯз дар 4 мавзеи хиёбони Исмоили Сомонии шаҳр доир гардид. дар ин тадбири муҳим, ки барои беҳдошти вазъи экологии шаҳр заминаи асосӣ ба ҳисоб меравад, бо иштироки шумораи зиёди сокинони касбу кори гуногун зиёда аз 200 адад дарахти хушнамуди магнолия шинонида шуд. ин теъдод дарахти магнолия аз ҷумҳурии Италия оварда шуда, интихоби мавзеъ ва тарзи шинонидани он бо маслиҳату машварати олимону мутахассисони соҳа сурат гирифт. зеро асоси нашъунамои хуби минбаъдаи дарахтон аз хок, тарзи дурусти шинонидан ва таъмин бо обу ғизо вобаста мебошад. масъулон нақша доранд, ки рӯзҳои наздик боз 100 адад дарахти хушнамуди магнолияро аз Италия ворид намуда дар мавзеъҳои муайяншудаи шаҳр шинонанд. аз тарафи корхонаи давлатии кабудзоркунӣ ва гулпарварии шаҳри Хуҷанд аз моҳи ноябри соли 2024 то имрӯз дар кӯчаи хиёбонҳои шаҳри Хуҷанд дарахтҳои нодир, магнолия, санавбар, санавбари қримӣ, бирючина, кастона шинонда шуд, ки шумораи он 1500 бехро ташкил медиҳад. дар шаҳр ҷиҳати тозаю озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳо низ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. ин ҳам дар ҳолест, ки дар муқоиса ба солҳои пеш бо афзудани шумораи аҳолӣ ҳаҷми партов низ зиёд ва масъулияти кормандони корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд дучанд шудааст. ҳамарӯза бо мақсади саривақт аз ҷойҳои муайяншуда гирифтани партов шумораи муайяни техникаҳои махсус истифода мешавад. корхонаи воҳиди давлатии хизматрасони нақлиёти санитари шаҳри Хуҷанд ягона муассисае мебошад, ки барои кашонидан ва безарар гардондани партовҳои сахти маишии шаҳри Хуҷанд вобаста шудааст.
امروز در موازنه کارخانه 54 عدد نقلیات‌های پرتوکشان و یارسان موجود میباشند که از آنها 27 عدد آن مخصوصا برای کشاندن پرتوهای سخت میشه روانه کرده شده است. امروز فعالیت ما در 3 بخش به راه مانده شده است. در شهر خوجند زیاده از 150 نقطه ها برای پرتافتن پرتوها معین کرده شدند که در آن زیاده از 1200 عدد پرتو قوطی ها جایگیر کرده شده است. وسعت یافتن روند سازندگی و آبادانی، سبز و خرمگردانی محیط زیست و تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و خیابان‌ها از آن شهادت می‌دهد که آمادگی به استقبال جشن جهانی نوروز همه‌جانبه بوده. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند در یکجایگی با تشکیلات و مؤسسه‌ها و اهالی در این گوشه زیبای تاجیکستان پیشرفت و شکوفایی را تامین می‌سازد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر خوجند، اخبار. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بهتر نمودن سطح و صفت زندگی ساکنان و رشد محل در یک قطار دهه‌های نوحیه شهر نو کارهای سازندگی و آبادانی برآ مانده شده است. از جمله در دهه حیات نو 1 کیلومتر و 200 متر راه اسفالت پوش گردیده، سیمشوب‌ها و خطهای انتقالی نیروی برق در دهه‌های فیضبخش و نوبهار عوض گردیدند. ادامه مطلب در تهیه فریدون سبحان و صدرالدین ابراهیم. با دستگیری همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان امروزها در مناطق گوناگون مملکت کارهای سازندگی و آبادانی جهت رشد محل و بهتر نمودن سطح و صفت زندگی ساکنان دهات دوردست انجام داده می شوند. چنین تدبیرهای آبادانی در 4 دهه ناحیه شهر نو نیز جریان دارند که از جانب کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دایره لایحه گرانتی پیلوتی به راه مانده شده است. از جمله در دهه حیات نو 1 کیلومتر و 200 متر راه محلی اسفالت پوش کرده شد که حالا ساکنان از این مسیر جهت حرکت بی‌مامانیت نقلیات و انتقال مال و محصولات خود استفاده می‌برند. همین گونه کارهای آبادانی در دهه فیضبخش نیز به راه مانده شد که در دایره آن 70 سیمچوب و 4.5 کیلومتر خط انتقال نیروی برق پورا عوض گردیده جهت روشننمایی کوچه‌ها 80 عدد فروزانک‌های آفتابی خریداری و نصب کرده شدند. همزمان در این دهه 2 عدد ترانسفورماتور عوض گردیده بیش از 2 کیلومتر راههای بین دهوی را ساکنان طریق حشرهای دست جمعانه شغل پوش نمودند. ساکنان دهه با تصمیم گرفتیم که با دستگیری اجرای حکومت دولتی و رشد محل بخشیده به 35 سالگی اسکایت دولتی جمهوری تاجیکستان با یک قطار کارهای سازندگی و آبادکاری را در نظر داریم. بهتر نمودن اینفراساختور ساحه انرژتیکا در مد نظر حکومت مملکت قرار داشته سیمچوب‌های فرسوده و کارناشایم دوره به دوره عوض کرده می‌شوند. همین تدبیر در دهه نوبهار ناحیه شهر نو نیز راه‌اندازی گردیده طبق لایحه گرانتی پیلوتی از جانب کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این موضوع 112 سیمچوب و 15 کیلومتر خط انتقال نیروی برق پورا عوض کرده شده روشننمایی جاده‌ها توسط نصب 60 عدد فروزانک تامین گردیدند. با مقصد دسترسی پیدا نمودن ساکنان محله‌های احتیاجمند به آب تازه نوشاکی در دهه گلریزه با مبلغ زیاده از 320,000 سامانی از عمق 136 متر آب برآورده شد که اکنون به 73 خواجگی این دهه انتقال آب تازه نوشاکی تامین کرده می شود. همین گونه کارهای آبادانی و سازندگی جهت رشد محل و بهتر نمودن اینفراساختور راه و نقلیات، تامین ساکنان با آب تازه نوشاکی و دیگر سمت‌های مشکلات دهات مرحله به مرحله از جانب حکومت مملکت در یک جایگی با ساکنان و صاحبکاران و جلب سرمایه منبت نیز به راه مانده می شود. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، ناحیه شهر نو، اخبار. در ناحیه لخش به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد 124 انشاءات گوناگون تعیینات پیش بینی شده است. سال جاری با انجام کارهای ساختمانی یک قطار انشاءات از جمله مؤسسه‌های ساحه معارف و تندرستی مورد بهره برداری قرار داده شدند. گزارش دیگولی محمود. ناحیه لخش در پرتو برنامه‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان سال تا سال آباد و زیبا شده ایستاده است. بنیاد بناهای معماری یک قطار تشکیلات و مؤسسه، خانه‌های استقامتی، اسفالت‌پوش و چراغان‌کنی مرکز معماری ناحیه شهرک وحدت از روند کارهای سازندگی شهادت می‌دهد که مرحله به مرحله عملی شده ایستاده است. از جمله به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه لخش روند کارهای سازندگی از روی نقشه پیش بینی شده عملی شده ایستاده است.
تا انشاء بنیادشونده در مهلت معین شده و با صفت بلند به استفاده داده شوند. در ساحه تندرستی برای باز هم بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی به اهالی، تعمیر و برقرارسازی یک قطار انشاءاتی ساحه انجام یافته. از حساب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی با مؤسسه های تندرستی ناحیه تجهیزات های نوی طبی وارد کرده شد. در حدود ناحیه لخش یک بیمارخانه مرکزی و 6 بیمارخانه منطقه‌ای که در جماعت جویگیر است کارو فعالیت می‌نمایند که در این بیمارخانه در حدود ناحیه 31 نفر با معلومات عالی و 62 نفر معلومات میانه کارو فعالیت می‌نمایند که در سال جاری با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با مبلغ 3 میلیون 100 هزار سومانی تعمیر بیمارخانه به پورگی برآورده شد و با تجهیزات‌های زمانوی مجهز گردانیده شده است که برای بهتر نمودن سطح و صفت طبابت تجهیزات با پورگی تامین هستند. در آینده در نقشه است که دیگر برنامه‌های هستند که برای باز هم بهتر نمودن سطح و صفت طبابت ما زینه به زینه آن را عملی نموده ایستاده ایم. در روند کارهای آبادانی از حساب مبلغ‌های وزارت معارف و علم جمهوری در حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه لخش ساختمان یک قطار انشاءات ادامه دارد تا در آینده برای تحصیل خوانندگان بناهای نوی تعلیمی و صنفخانه‌های علاوگی ساخته به استفاده داده شوند. در سال 2024 با دستگیری به‌واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در یکجایگی با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه لخش 9 مؤسسه تعلیمی از تعمیر اساسی و در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 19 یک بنای تعلیمی پره به استفاده داده شد. در ناحیه لخش در جماعت دهات نوروز یک مؤسسه تعلیمی رقم 9 که از 3 بنای تعلیمی عبارت می باشد، عین حال یک بنای تعلیمی پره به استفاده داده شده. در 2 بنای تعلیمی دیگر با پرگی ساختمان ادامه دارد. در مرکز شهرک وحدت سال گذشته در پرتو هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساختمان بنای کاخ فرهنگ معاصر آغاز گردید، زیرا تا همین دوره در ناحیه لخش عموما بنای زمانوی موجود نبود تا هنرمندان چاره‌بینی‌های خود را برگزار نمایند. این است که با بنیاد مورد بهره برداری قرار گرفتن بنای کاخ فرهنگ برای کارمندان ساحه تمام شرایط‌ها مهیا می‌گردد تا چاره‌بینی‌های فرهنگی را در سطح ضروری برگزار نمایند. در برابر این سالهای صاحب استقلالی در ناحیه لخش با مقصد فراهم آوردن جایهای نوی کاری از حساب برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد یک قطار کارخانه‌های صنعتی بنیاد شده، استحصال محصولات نیز رو به افزایش دارد. سرعت بخشیدن کارهای سازندگی در ناحیه لخش از غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان شهادت می‌دهد که این گوشه دوردست کشوری عزیزمان باز هم آباد و زیبا شده برای مردم زندگی شایسته تامین کرده شود. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. گرامی داشته ارزش‌های اصیل فرهنگی در زمینه راه‌اندازی آزمون و فستیوال‌های جمهوریوی. در این زمینه دستگیری هنرمندان و معرفی شایسته هنرهای مردمی از جمله هنر چکاندوزی. در شهر و ناحیه‌های مملکت دورهای یکم و دوم فستیوال آزمون جمهوریوی صد رنگی چکان با اشتراک هنرمندان با مهارت و زنان و بانوان فعال برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. با صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان امکانات معرفی فرهنگ و مدنیت و تاریخ بوی و غنی مردم سربلند تاجیک با تلاش‌های همه‌جانبه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باز هم وسیع‌تر گردید. جهت پاس داشتن چنین ارزش‌های تاریخی و فرهنگی همساله در مقیاس جمهوری فستیوال آزمون صد رنگ چکان با یک شهامت بی‌اندازه دایر می‌گردد. بانوان ولایت مختار کوهستان بدخشان امسال نیز آزمون را در سطح بلند نمودند و هدف از برگزار گردیدن فستیوال مذکور را ترغیب لباس ملی عنوان نمودند.
маврид ба зикр аст ки дар чорабинӣ ҳамзамон аз тарафи фарҳангчиёни вилоят намоиши ҷилои рангҳо ташкил гардид ва дар он бонувони фаъоли вилоят либоси тоҷикона ба бар ҳунарҳои дастии хешро ба маърази тамошо гузоштанд. ин бозгӯ аз фарҳангу тамаддун расму русуми миллати кӯҳанбунёди тоҷик далолат дод. дар намоиш занону бонувони тамоми шаҳру навоҳии вилояти Бадахшон либоси хоси минтақаи хешро ба намоиш гузоштанд. меҳмонон аз намоиш дидан ба амал оварданд ва ба онҳо баҳои баландро сазовор донистанд. даври вилоятии фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан дар толори мақомоти вилоят бо намоиши рақси зебои бадахшонӣ оғоз гардид. маврид ба зикр аст ки дар озмуни мазкур тарроҳони беҳтарини вилоят бонувони фаъол ва ҷавондухтарони касбу кори гуногун ширкат варзиданд. нахуст гулдухтарони ноҳияи Дарвоз либоси тоҷиконаи хоси минтақаи хешро ба намоиш гузоштанд. бояд қайд намуд ки либоси миллие ки ҷавондухтарони ноҳияи Дарвоз нишон доданд, тарроҳони моҳири ноҳияи Дарвоз онро бо нақшу нигори мутобиқ ба талаботи замони муосир омода месозанд. духтарони ванҷзамин низ либоси миллии хоси сокинони сарбаланди ноҳияи Ванҷи Пурганҷро ба намоиш гузоштанд. бояд қайд намуд ки имрӯз миллати тоҷикро бо фарҳанги гаронбаҳояш дар тамоми сайёра мешиносанду муаррифӣ менамоянд. гулдӯзӣ ва нақшҳои мухталифи чакани мардуми атласу адраси аълоча ва дигар либосҳои хоси ин минтақа нишона аз тамаддуни пурарзиши мардуми тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад. бонувони ҷавондухтарони ноҳияи решон низ аҳлона бо либоси миллӣ ба бар дар даври вилоятии фестивал озмуни садранги чакан ширкат намуданд. ҷиҳати тарғибу ташвиқи либоси миллӣ нигоҳдошти беҳтарин суннатҳои нигун дар самти тарроҳии либосҳои анъанавии тоҷикона ва муаррифии санъату фарҳанги мардуми тоҷик роҳандозӣ гардидааст. гулдухтарони ноҳияи Баланкӯҳи Мурғоб низ либоси миллияшонро бо як шукӯҳу шаҳомати хоса пешниҳоди довару намуданд. бояд қайд намуд ки сокинони ин ноҳияи дурдаст фаъолона дар тамоми чорабиниҳои фарҳангиву сиёсӣ иштирок намуда фарҳанги волоҳро муаррифӣ менамоянд. бонувони ноҳияи Роштқалъа низ дар фестивал бо як нерӯи тоза ва арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги миллат, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, тарбияи зебопарастӣ ширкат варзиданд. бошандагони ноҳияи Ишкошим низ бо як маҳорати баланд рӯи саҳна баромаданд. бояд қайд намуд ки бонувони соҳибҳунар аз рӯи 6 номинатсияи озмун маҳсулоти ҳунари худро нишон доданд. гулдухтарон намудҳои хушдухти чакан аз ҷумла либосҳои қадимаи чакан, либоси расмию кӯдакона, рӯзмарраю идонаро ба бар намуда ҳунари тарроҳонро ба ҳозирин пешниҳод намуданд. дар баробари дигар ноҳияҳо бонувони нигини Бадахшон низ дар озмун иштирок доштанд. гулдухтарони шаҳри Хорух ки ҳамвора дар тамоми озмунҳо фаъолона иштирок менамоянд, дар озмуни даври вилоятии фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан низ бо як маҳорати баланд либоси миллии тамоми минтақаҳои Тоҷикистонро ба намоиш гузоштанд. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Бадахшон нахуст ба дастандарткорон ҷиҳати баргузории фестивали озмуни садранги чакан ва иштирокдорони он изҳори сипос баён намуданд. онҳоро бо омади рӯзи бонувон табрику таҳният намуда зимни баромад оид ба ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ворид намудани чакан ва атласу адрас ба феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО ёдоварӣ намуданд. гуфта шуд ки ҳунари чакандӯзӣ аз офаридаҳои беҳтарин ҳунарҳои дастии миёни мардуми сарбаланди тоҷик бо як шаҳомати беандоза токунун миёни мардум мақоми манзалати хосро доро мебошад. дар фарҷоми фестивал озмуни ҷумҳуриявии садранги чакан баҳри муаррифии фарҳанги миллӣ, баландбардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносии ифтихори миллӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳанг, расму оинҳои миллию мардумӣ ба аксар масъулини корбозанон ва оила дар вазъияти тантанавии диплом супурда шуд. барномаи консертии аҳли ҳунари шӯъбаи фарҳанги вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон анҷомбахши мантиқии фестивал озмун гардид. бо мақсади ташвиқу тарғиби арзишҳои миллӣ, анъанаҳои неки ниёгон, муаррифии фарҳангу ҳунари волои халқи тоҷик дар ноҳияи Данғара даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии садранги чакан баргузор гардид. тарроҳон ва бонувону ҷавондухтарони хушзавқ аз ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ва муассисаҳои таълимии ноҳия маҳсули дастранҷи хешро ба намоиш гузошта ҳунари волои зани тоҷикро муаррифӣ намуданд. дар намоишгоҳ якчанд намунаи ин санъати бостонии тоҷикон аз қабили либосу лавозимоти рӯзгор, курта, сӯзанӣ, болишт, тоқӣ ки бо нақшҳои
ҳои гуногун оро дода шуда буданд пешкаши ҳакамон гардид. намояндагон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ зимни баромад зикр намуданд ки баргузории фестивали мазкур яке аз тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ буда он ба тарғибу ташвиқи либосҳои миллӣ, баланд бардоштани мақому манзалати нақшу нигор, сӯзанидӯзиву гулдӯзии матоъҳои миллӣ, намоиш додани ҳунари тарроҳони ватанӣ равона гардидааст. дар ин рӯз занону бонувон, тарроҳону ҳунармандон дар доираи низомномаи фестивал ки аз рӯи 6 бахш баргузор гардид ширкат намуда бо нишон додани ҳунари тарроҳӣ, чакандӯзӣ ва молу маҳсулоте ки дар он аз нақши чакан истифода шудааст ҳунарнамоӣ карданд. дар чорабинӣ тарроҳон асосан либосҳои кӯдакона, маросимӣ, қадима, замонавӣ ва расмиро пешкаши ҳозирин ва аъзои ҳакамон гардониданд. мавриди зикр аст ки баргузории озмуни садранги чакан яке аз тадбирҳои асили гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ буда ҳадафи он баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳангу адабиёт, расму оинҳои милливу мардумӣ ва ба ин васила муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик мебошад. ҳамчунин дар ин рӯз даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии катбонуи беҳтарин бо омодагии ҳамаҷониба ва иштироки беҳтарин катбонҳо, донандагону пазандагони хӯрокҳои қадима сурат гирифт ки дар он аз ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳо ширкат намуда ҳунари худро намоиш доданд. озмуни мазкур ки бо мақсади ҷалб намудани занону духтарони ҳунарманд, катбонҳои соҳибзавқ ба эҳьё ва рушди анъанаҳои миллӣ, баланд бардоштани маърифати хонадорӣ, омода намудани духтарон ба ҳаёти мустақилона, эҳьё ва ҳифзу нигоҳдошти беҳтарин суннатҳои миллии ниёгонамон дар самти омода намудани хӯрокҳои миллӣ, таомҳои маҳаллӣ, баланд бардоштани завқи катбонугӣ ва ҳунари дастархонороӣ роҳандозӣ гардида буд. ҳайати ҳакамон тамошо ва натиҷагирӣ карданд. дар охири чорабинӣ беҳтаринҳо аз ҷониби ҳайати ҳакамон муайян гардида бо ифтихорномаву тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадршиносӣ гардиданд ва ба даври минбаъдаи фестивали садранги чакан ва озмуни ҷумҳуриявии катбонуи беҳтарин роҳхат гирифтанд. бо мақсади ташвиқу тарғиби анъанаҳои некиниёгон, муаррифии фарҳангу ҳунари волои халқи тоҷик, тарроҳону ҳунармандон ва чакандӯзону наққошон соли ҳафтум аст ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат фестивалозмуни ҷумҳуриявии садранги чакан баргузор мегардад. дар ноҳияи ёвон низ даври ноҳиявии фестивали мазкур бо шукӯҳ ва бо иҷрои анъанаҳои дерина, намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла либоси миллӣ баргузор гардид. дар даври ноҳиявии фестивалозмуни ҷумҳуриявии садранги чакан масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон, ҳунармандон, тарроҳон ва занону бонувони ҷамоатҳои ноҳия иштирок намуда намунаи гулдӯзӣ ва кашидадӯзиҳои хешро манзури иштирокчиён карданд. нахуст меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ки аз ҷониби 62 ҳунарманди ноҳия таҳия гардида буд дидан карда ба кори дастии бонувони ҳунарманд баҳои баланд доданд. дар доираи баргузории даври ноҳиявии фестивалозмуни ҷумҳуриявии садранги чакан дар ноҳияи ёвон, тарроҳони моҳиру чирадасти ноҳия намунаи либосҳои чакании омоданамудаи худро пешниҳод карданд. зимни чорабинӣ қайд гардид ки баргузории ин фестивал яке аз тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ буда он ба тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, баланд бардоштани эътибори нақшу нигор, сӯзанидӯзию гулдӯзии матоъҳои миллӣ, намоиш додани ҳунари волои тарроҳону ҳунармандони ватанӣ равона гардидааст. бояд гуфт ки тавассути ин гуна фестивалу намоишҳо фаъолияти тарроҳию дузандагӣ, рушду тавсеяи корхонаҳои хурди дузандагию истеҳсолӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, қадрдонӣ намудани меҳнати ҳунармандон, чеварон, дузандагон, тарроҳон ва бо дастгирии фаъолияти ҳунармандӣ ин бахшҳои ҳунарҳои дастӣ густариш дода мешавад. дар фарҷоми чорабинӣ иштирокчиёни фаъоли даври ноҳиявии фестивалозмуни ҷумҳуриявии садранги чакан дар ноҳияи ёвон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардида беҳтаринҳо ба даври вилоятии фестивалозмуни ҷумҳуриявии садранги чакан роҳхат гирифтанд. фестивалозмуни ҷумҳуриявии садранги чакан ки бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст, бо мақсади баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳанг, расму оинҳои милливу мардумӣ ва муаррифии санъати ҳунари волои халқи тоҷик ҳамасолат дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат байни занону ҷавондухтарон баргузор мегардад. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо занон ва оилаи ноҳия даври ноҳиявии озмуни мазкур дар ноҳияи ҷайҳун низ доир карда шуд ки дар он баланд бардоштани тақвияти муаррифии сару либоси миллӣ аз қабили чакандӯзӣ, атласу адрасбофӣ, духтани тоқиву ҷуздонҳо ва дигар намуди чеварӣ ҳадафи дигари фестивал арзёбӣ гардид.
дар чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, мудири бахши кор бо занон ва оила ва бахши фарҳанг иштирок доштанд. даври ноҳиявии фестивал аз бахшҳои гуногун аз ҷумла намоиши либосҳои қадимаи чакан, намоиши либосҳои кӯдакона, либосҳои рӯзмарра, маросимӣ ва идона, либосҳои расмӣ ва намоиши навъҳои гуногуни дузандагӣ иборат буда аз ҷониби занону ҷавондухтарон ва ҳунармандони ноҳия пешниҳод карда шуд. боиси тазаккур аст ки таъкидҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба бабар намудани сару либоси миллӣ ва рушд бахшидани ҳунарҳои мардумӣ ба он мусоидат намуд ки гулдузии миллии тоҷикон аз ҷумла чакан ба феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардад. тавре зикр шуд, баргузор намудани фестивалозмуни ҷумҳуриявии садранги чакан муҳаббати мардумро нисбат ба либосҳои миллӣ бештар намуда, бори дигар ба расму оин ва суннату анъанаҳои неки аҷдодии тоҷикон ошно месозад. дар ин рӯз бо мақсади арҷ гузоштан ба фарҳанги миллӣ ва анъанаҳои неки аҷдодӣ, махсусан либоси зебои миллӣ, атласу адрас ва чакан, баланд бардоштани фарҳангу маданияти либоспӯшӣ, таблиғу ташвиқи либоси миллӣ, аз байн бурдани тамоюли бегонапарастӣ дар кӯчаву хиёбон ва гулгаштҳои маркази ноҳия аксияи тоҷикона мепӯшем доир карда шуд. аксияи мазкур дар асоси нақшаи чорабиниҳои кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми гӯшаву канори кишвар ҷараён дорад. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ даври ноҳиявии фестивалозмуни садранги чакан баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, омӯзгорону хонандагон, чеварону ҳунармандон иштирок намуданд. дар оғози фестивал иштирокчиён аз намоишгоҳи ҳунарии чакандӯзӣ, сӯзандӯзиву попурдӯзӣ ки аз ҷониби ҳунармандон ва косибони ноҳия ташкил гардида буд, дидан намуданд. иброз гардид ки мақсади асосии баргузории фестивалро баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, қадру манзалати либоси миллӣ, суръату сифати тоза бахшидан ба истеҳсолоти матоъҳои гуногуни миллӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзандӯзиву гулдӯзӣ, порадӯзӣ, инчунин муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ маънидод намуд. фестивал аз бахшҳои гуногун аз ҷумла намоиши либосҳои қадимаи чакан, намоиши либосҳои кӯдакона, намоиши либосҳои рӯзмарра, намоиши либосҳои маросимӣ ва идона, намоиши либосҳои расмӣ ва намоиши навъҳои гуногуни сӯзандӯзӣ иборат буда аз ҷониби занону бонувон ва ҳунармандони ноҳия пешниҳод карда шуд. дар фестивал барномаи фарҳангӣ фароғатӣ бо суруду тарона ва рақсҳои дилнишин дар иҷрои ҳунармандон ки ҳар яке ифодагари санъату ҳунари волои тоҷикон ва нишонаи завқи баланди зебоипарастии миллати тоҷик буданд, пешкаши иштирокчиён гардонида шуд. дар фарҷоми чорабинӣ ба як зумра иштирокчиёни фаъол диплому сипоснома ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ сарфароз гардонида шуданд. бо шарофати ваҳдату истиқлоли беназири мамлакат дар фазои тантанаи сулҳу созандагӣ бо дастгириҳо ва ташаббусҳои пайвастаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола озмуну фестивалҳо ва дигар барномаҳои фарҳангии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ доир гардида истоданд ки ҳадафи онҳо пеш аз ҳама муаррифии мақому манзалати занон дар ҷомеа, муаррифии санъату ҳунар, маҳорату малакаи нақшофарӣ, тарғибу ташвиқи арзишҳои миллӣ, анъанаҳои неки ниёгон ва фарҳангу тамаддуни барҷастаи миллати тоҷик мебошад. бо ин мақсад бо ибтикори бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии садранги чакан баргузор гардид. дар даври ноҳиявӣ ғолибони даври аввали озмуни ҷумҳуриявии садранги чакан иштирок намуданд. иброз гардид ки фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан ки ҳамасола тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир мегардад, имкон медиҳад ки паҳлӯҳои то ҳанӯз ба ҳамагон норавшани анъанаҳои миллӣ, ҳунари волои чакандӯзии ин ё он маҳал, санъати асили гулдӯзӣ, сӯзандӯзӣ, тоқидӯзӣ ва навъҳои гуногуни нақшу нигори миллӣ кашф ва эҳё гардида бо ин васила ба насли ҷавон омӯзонида шаванд. маҳз баргузории чунин чорабиниҳои фарҳангии тарғиботиву ташвиқотӣ ба баланд бардоштани мақому манзалати либоси миллӣ, арҷ гузоштан ба анъанаҳои либоспӯшии миллӣ, равнақ бахшидани фарҳанги истифода
و به بر نمودن چکن و دیگر لباسهای گلدوزی و دستباف، سرعت تازه بخشیدن به روند استحصال متاعهای گوناگون بلندصفت وطنی از قبیل چکن و چکندوزی، سوزندوزی و گلدوزی، پاپوردوزی، اطلس و ادرسبافی، دوختن تاقی و جزودان و دیگر نمودهای چیوری، گسترش فعالیت هنرمندان، طراحان و چیوران، سوزندوزان و چکندوزان، قلمکشان و نقاشان، همزمان گسترش دادن فعالیت کارخانه‌های خرد دوزندگی و استحصالی و تأسیس جایهای نوی کاری برای زنان و بانوان مساعدت می‌نماید. هدف از برگزاری فستیوال جمهوریوی صدرنگ چکن بلند برداشتن احساس وطندوستی و خشتنشناسی، افتخار ملی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، فرهنگ، رسم و آیین‌های ملی و مردمی و معرفی صنعت و هنر بالای خلق تاجیک در عرصه بین المللی به حساب می رود. به غالیبان دور ناحیوی آزمون افتخارنامه و سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد سپاریده شد. امروز در شهر دوشنبه ملاقات نمایندگان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با مدیران مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتب شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری برگزار گردید. ضمن ملاقات مسئولین تاکید کردند که کروپسیا در ساحه معارف می‌تواند به صفت تعلیم و رشد نسل آینده تأثیر منفی رساند. از این رو ضرور است که آموزگاران، راهبران مکتب‌ها و دانشگاه‌ها همکاری را با مقامات تقویت بخشد و راه‌های شفافیت نظام تعلیمی را بهتر سازد. در جریان ملاقات اینچنین بیان گردید که پیشگیری کروپسیا نه تنها وظیفه مقامات دخلدار بلکه مسئولیت جامعه بخصوص آموزگاران می باشد. به آموزگاران توصیه داده شد که به دانشجویان و خوانندگان ارزش‌های اخلاقی، راستقولی و عادلانه رفتار کردن را آموزند. امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان با مقصد رشد بیشتری همکاری‌های علمی و تعلیمی و بهتر نمودن سطح زبان‌آموزی مرکز ژاپن‌شناسی به استفاده داده شد. ظفر قیوم‌زاده گزارش می‌دهد. پیش از افتتاح مرکز، مهمانان از آثارخانه پیشوای ملت که در بنای تعلیمی فاکولتهای اقتصادی دانشگاه جایگیر است دیدن نمودند. اطلاع داده شد که آثارخانه پیشوای ملت سال 2021 مورد استفاده قرار داده شده. در آن نگاره‌ها دایر به دوره تحصیلی محترم امامعلی رحمان در این بارگاه علم و معرفت و خدمت‌های سرور دولت در رشد و پیشرفت تاجیکستان گرد آورده شدند. مهمانان با نگاره‌های آثارخانه و صنعت‌های نادر شناس شده، سپس از مرکز علمی تحقیقاتی پیشوای ملت بازدید نمودند. در مرکز اثرهای پرزیدنت مملکت و آثار محققان و دانشمندان که کارنمایی‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را انعکاس می‌نمایند جمع‌آوری شدند. در دایره مناسبت‌های دوستانه و ثمره‌بخش بین جمهوری تاجیکستان و ژاپن همکاری‌های علمی و تعلیمی رشد می‌یابند. در این زمینه جهت رشد بیشتر همکاری‌های علمی و تعلیمی و بهتر گردانیدن سطح زبان‌آموزی در کاتدر زبان‌های خارجی فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان مرکز زبان‌آموزی با اشتراک مسئولان دانشگاه و سفیر فوق‌العاده و مختار ژاپن در جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شد. تاکید گردید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به رشد مناسبت‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و ژاپن توجه خاص ظاهر می‌نمایند. تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی مسئله‌های تحکیم مناسبت‌ها را با ژاپن یکی از سمت‌های مهم سیاست خارجی خود معین نموده به رشد همکاری‌های آینده تلاش می‌ورزد. با فعالیت آغاز نمودن مرکز ژاپن شناسی در دانشگاه ملی تاجیکستان به رشد همکاری‌های علمی و تعلیمی، تحکیم مکالمه دائمی و رشد مناسبت‌های تاجیکستان و ژاپن در دایره شریکی درازمدت مساعدت می‌نماید. گفته شد که دانشگاه ملی تاجیکستان با تبادل تجربه در فعالیت علمی و ایجادی بین آموزگاران و دانشجویان شرکت در همایش‌های مشترک با مکاتب‌های عالی و همکسبان ژاپنی توسط مرکز ژاپن شناسی تلاش خواهد کرد. همکاری تاجیکستان و ژاپن در ساحه معارف از سال 1993
رشد می‌نماید. شماره زیادی نماینده تخصص‌های تاجیکستان تا به این روز در دوره‌های آموزشی در ژاپن اشتراک کردند. سهم مناسب خود را برنامه بورسیه‌های تحصیلی برای رشد اقتدار ذخیره‌های انسانی در آماده‌سازی متخصصان جوان خدمت دولتی در ساحه‌های مناسبت‌های بین‌المللی، حقوق، اقتصاد و منیجمنت از سال 2009 تا به این جانب گذاشته شده است. در کتابخانه ملی تاجیکستان بخشیده به 25 سالگی سازمان خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان به نام اسماعیل سامانی چهاربینی برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در کتابخانه ملی تاجیکستان نمایش دستاوردهای تعلیم گیرندگان مؤسسه‌های تحصیلات ایلاوگی ولایت و شهر و ناحیه‌های جمهوری از روی بخش‌های سمت تکنولوژیا و اینواتسیا، اکولوژیا و ورزش، هنرهای مردمی و بدیعی استتیکی، اینچنین گوشه سازمان خوانندگان از روی سمت‌ها به نمایش گذاشته شدند. در نمایش مذکور در قطار تعلیم گیرندگان مؤسسه‌های تحصیلات ایلاوگی، تشکیلات‌های جمعیتی همسال به همسال که به واسطه با فعالیت آزمایشگاه‌های اینواتسیونی سر و کار دارند، محصول دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند. در چهاربینی نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، سرریاست معارف شهر دوشنبه، مرکز جمهوریوی مؤسسه‌های تحصیلات ایلاوگی و مرکزهای تحصیلات ایلاوگی ولایت و شهر و ناحیه‌های جمهوری اشتراک نمودند. پس از بازدید نمایشگاه، واخوری نمایندگان وزارت معارف و علم با فعالان سازمان خوانندگان دایر گردید. ضمن برگزاری چهاربینی ابراز گردید که سازمان خوانندگان دسته بزرگ پیشبرنده و پرقوت بوده، خصلت‌های حمیده انسانی، وطندوستی و میهن‌پرستی و خویشتن‌شناسی را در نهاد هر یک اعضایانش تحکیم می‌بخشد. همه سعی و کوشش سازمان خوانندگان با نظرداشت خصوصیت‌های روانی خوانندگان برای زینه به زینه رسیدن به هدفها روانه کرده شده است. وظیفه اساسی سازمان غمخواری بهر انکشاف معنوی کودک، رشد همه‌جانبه او، آشنا ساختن به ارزش‌های عمومی انسانی و کارهای مهم اجتماعی میباشد. سپس اعضایان فعال سازمان خوانندگان از ولایت‌های سوغد و ختلان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع جمهوری وابسته به سمت‌های فعالیتشان سخنرانی نمودند. طبق برنامه چهاربینی با مقصد بلند برداشتن هویت ملی و خودآگاهی و خویشتن‌شناسی، افتخار از وطن و وطنداری و محبت و صداقت نسبت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان برای اشتراکشان در کینوتئاتر وطن فیلم مستند مرد راه به نمایش گذاشته شد. مورد قید است که عین حال در جمهوری 1,501,923 خواننده به صف سازمان خوانندگان فرا گرفته شدند. امروز در آثارخانه ملی تاجیکستان بخشیده به سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها و 21 مارد روز جهانی پیریخ‌ها همایش علمی عملی در موضوع پیریخ‌ها نعمت به‌بهای تاجیکستان برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در کنفرانس دایره وسیع عالمان و محققان و دانشجویان اشتراک نمودند. در کار همایش دایر به موضوعهای تاجیکستان پیشاهنگ آموزش پیریخ‌ها در جهان، حفظ پیریخ‌ها نجات بشریت، در عمل تطبیق نمودن تشبس‌های پیشوای ملت در سمت آب و اقلیم، پیریخ‌ها منبع اساسی آب‌های آشامیدنی، انعکاس تشبس‌های پیشوای ملت در ساحه آب و حفظ پیریخ‌ها در آثارخانه ملی معروضه‌ها پیشنهاد نمودند. ضمن برگزاری همایش تاکید گردید که یکی از مهمترین مسائل جهانی وابسته به اکوسیستم طبیعت این مسئله آب و حفظ پیریخ‌ها میباشد. پیریخ‌ها نعمت به‌بها و یکی از منبع‌های اساسی ذخیره‌های آب به حساب رفته، نقش آنها در تامین کشورهای دنیا با آب و سیراب گردیدن دریاها مهم است. پیریخ‌های تاجیکستان نه تنها سرچشمه سرشار آب بلکه منبع جلب سیاحان نیز هستند. اما سال تعداد زیادی کوهنوردان به تاجیکستان بهشت‌آسای می‌آیند و فتح پیریخ‌های کلانترین و بلندترین را برایشان افتخار می‌دانند. آثارخانه ملی تاجیکستان طبق رسالت کسبی خود در دایره تشبس‌های جهانی پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان و با مقصد بیشتر معرفی امکانیت‌های طبیعی کشور، کنفرانس علمی جمهوریوی تحت عنوان پیریخ‌ها نعمت به‌بهای تاجیکستان برگزار نمود. در دایره کنفرانس امروزه عالمان،
مسئولین حفظ پیرک‌ها در جمهوری تاجیکستان، دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان، همزمان تجربه آموزانی که از دانشگاه اسلاویانی به آثارخانه ملی وابسته گردیدند اشتراک کردند. تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت اعلان سال بین المللی حفظ پیرک‌ها و تأسیس بنیاد بین المللی حفظ پیرک‌ها توجه را به حفظ و آموزش پیرک‌ها در سطح ملی، منطقوی و جهانی بیشتر نموده است. در دایره برگزاری همایش اشتراکچیان از تالار تشبث‌های جهانی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حفظ پیرک‌ها دیدن نمودند. در شهر دوشنبه با اشتراک آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه سینای پایتخت سمیناری آموزشی وابسته به راه‌های بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان برگزار گردید. توجه نمایید. با ابتکار مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شریکان رشد در مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه عمومی رقم 15 شهر دوشنبه با اشتراک آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه، آموزگاران فن‌های زبان تاجیکی، زبان روسی، متماتیکا، فیزیکا، شیمیا و بیولوژی سمیناری آموزشی برگزار گردید. مقصد از برگزاری سمیناری مذکور بلند برداشتن صفت تحصیلات عمومی بوده. در دایره آن دانش و ملکه و مهارت خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی کشور در سه سمت: سواد خواندن، سواد متماتیکی و سواد علم‌های طبیعت شناسی، فیزیکا، شیمیا و بیولوژی بلند برداشته می شود. قابل ذکر است که چنین سمینارهای آموزشی پیوسته دایر گردیده تدبیر مذکور بهره وارد گردیدن و نظام تحصیلات عمومی کشورهای پیشرفته جهان زمینه می‌گذارد. در واقع معارف همچون ساحه کلیدی زیر توجه مخصوص حکومت مملکت قرار داشته. در ظرف سالهای صاحب استقلالی بهره تحکیم و رشد بخشیدن نظام معارف کشور تدبیرهای موثر روی کار آمدند. جاری نمودن نظام تستی در روند امتحانهای مرکزاننده داخلشوی یکی از دستاوردهای مهم بهره فراگیری همه‌جانبه داوطلبان و تحصیلات عالی کسبی محسوب می شود. زین‌العابدین سلامی‌الدین فرهادی واسه، شهر دوشنبه، اخبار. тоҷикон дар шаҳри новоросийский кишвари краснодари федератсияи русия дар баробари кору фаъолият расму оин ва фарҳанги миллати тоҷикро байни халқиятҳои дигар шоиста муаррифӣ менамоянд. гузориши навбатӣ дар ин бобат. ҷамъияти тоҷикони шаҳри новоросийский кишвари краснодар фаъолияти самаранок дошта саҳми арзанда дар ҳаёти ҷамъиятию мадании шаҳр мегузоранд. масъулони ҷамъият бо ҳамватанони муқими шаҳри новоросийск ҳамкории зичу доимиро ба роҳ монда пайваста бо онҳо суҳбату вохӯриҳо анҷом медиҳанд ва дар сарҷамъӣ ҷашну маросимҳои милливу давлатиро тажлил менамоянд. ин тадбир дар муттаҳидии бештари ҳамватанон мусоидат менамояд. асосан тоҷикон дар шаҳри новоросийский кишвари краснодар бо корҳои сохтмону соҳибкорӣ ва дигар корҳо машғуланд. мо ҳамасола дар ин шаҳр иди истиқлолу наврӯзро ҷашн мегирем ки дар ин ҷашнҳо мо таъриху ниёгонро муаррифӣ мекунем, хӯрокҳои миллии тоҷикиро пешкаши меҳмонҳо менамоем. тоҷикон дар шаҳри новоросийск бештар ба соҳибкорӣ машғул буда бо доштани фарҳангу тамаддуни оламшумул ва ахлоқу рафтори намунавӣ хислатҳои неки инсонӣ мақому манзарати хос доранд. аз ҷониби соҳибкорони тоҷик дар ин шаҳр марказҳои фурӯши сару либос таъсис дода шуда фаъолияти пурсамар доранд. дар маркази савдои мо қариб 10 нафар ҳамватанони мо кор мекунанд. дар ин маркази савдои мо низ молҳои ниёзи мардум аз тоҷикистони азизамон ҳам фурӯхта мешавад. мо саҳми худро дар ободии ватан хоҳам гузошт. дар ин шаҳр аз ҷониби масъулони ҷамъияти тоҷикон оид ба футбол даста таъсис дода шудааст. ҷавонони тоҷик бо ҳунару маҳорати баланд дар мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ иштирок намуда ҷойҳои ифтихориро соҳиб мешаванд. бештари тоҷикон дар ин шаҳр ба варзиш машғул шуда тарзи ҳаёти солимро пеш мебаранд. иқдоми масъулони ҷамъияти тоҷикони шаҳри новоросийск дар самти пешбурди тарзи ҳаёти солим ва таъсиси дастаи футбол қобили пайравӣ ва намунаи ибрат барои дигар ҷамъиятҳои тоҷикони бурунмарзӣ мебошад. зафар қаймзода, хуршеди саидаҳмад, федератсияи русия барои барномаи иттилоотӣ ахбор. бо мақсади тақвияту худшиносиву худогоҳии насли наврасу ҷавон ва дар ин замина боло бардоштани маърифати ҳуқуқи онҳо дар шаҳри бохтар чорабинии маърифатӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус.
ضمن واخوری که با مسئولین و کارمندان ساحه معارف ولایت ختلان برگزار گردید، مسئولین ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان به تحلیل وضع جامعه و جهان توجه ظاهر نموده، اید به پره فرا گرفتن خوانندگان به درس، دانش اندوزی، تقویت هویت ملی نسل نورس، بلند برداشتن مقام آموزگار، همچنین خطر تروریسم و اکستریمیسم ابراز اندیشه نمودند. گفته شد که افراطگرایی و تروریسم ظهورات نامطلوب زمان معاصر به حساب رفته، مبارزه بر ضد آن قرض هر یک انسانی کامل می باشد، زیرا تروریسم و افراطگرایی بیش از هر وقت دیده اوج گرفته عاقبت‌های دهشتبار به بار می آورد. بنابراین جوانان باید پیوسته به آموختن علم و دانش، مسابقه های ورزشی، برگزاری هر گونه محفل ها، دوست داشتن وطن و ارجگذاری به ارزش های ملی بیشتر توجه ظاهر نموده از عمل و کردارهای نامطلوب دور باشند. با شکرگزاری ابراز گردید که فضای تاجیکستان صاحب استقلال تنج و آرام بوده، مردم آن در پرتو سیاست صلح پرورانه پیشوای ملت زندگی آرام و آسوده دارند. هر یک ساکن کشور را ضرور است که با درک افزای جامعه معاصر و فضای صلح و ثبات وطن عزیزمان در حفظ و نگهداری تنجی و آسودگی سهمگزار باشد. با این مقصد امروزها گروه های کاری ریاست معارف ولایت ختلان در یک جایگی با مقامات دخلدار جهت باز هم بلند برداشتن حس وطن دوستی و خویشتنشناسی نسل نورس، کارهای فهمانیده‌دهی و اطلاعاتی را با پدر و مادران و خوانندگان در محل به راه مانده ایستادند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، اخبار. دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان در یکجایی با ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی ولایت سوخت با مقصد تأمین ختم کنندگان با کار نمایش محصولات کارخانه‌های استحصالی و معرفی جایهای خالی کاری را دایر نمود. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. ярмарки ҷойҳои холии корӣ, фурӯши маҳсулоти ватании корхонаҳои саноатӣ ва муаррифии раванди фаъолияти ширкату корхонаҳои фаъолияткунанда дар бинои маркази таҳсилоти рақамии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон доир шуд ва дар ин тадбир ташкилоту муассисаҳои молиявӣ, корхонаҳои истеҳсолию тиҷоратӣ, ҳунармандон, молу маҳсулоти истеҳсолӣ, тарзҳои нави хизматрасониро ба намоиш гузоштанд ки маҳсули кори мутахассисон буда бо донишу малакии корӣ дар истеҳсоли маҳсулот ва натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд ва таъмини талаботи аҳолиро аз ҳисоби истеҳсоли худӣ бароварда месозанд. таъкид гардид ки ҷиҳати зиёд кардани ҳаҷми истеҳсол, навоварӣ дар кор аз донишу малакии мутахассисон вобаста буда, ширкату корхонаҳо ниёзи хеш ба мутахассисони самтҳои истеҳсолию хизматрасонӣ доранд ва ба хатмкунандагон тарзи кор ва вазифаҳои озодро муаррифӣ намуданд. ҳадафи асосии он барои донишҷӯёни боистеъдоди мо, барои дастпарварони донишгоҳи мо як қадами муҳими ошноӣ бо бозори меҳнат фароҳам меояд ва имконияти пайдо кардани ҷойи кори нави холӣ муҳайё мешавад. ташаккули ҳамкориҳои донишгоҳ бо бахши истеҳсолӣ ба хотири густариш, тарвиҷу равнақ додани иқтисоди миллӣ аст. вана имсол хатмкунандагони донишгоҳи мо 1736 нафарро ташкил медиҳанд. солҳои гузашта садҳо нафар аллакай дар ҳамин ҷо истода номнавис шуданд барои ҷойҳои кори навбатӣ. ҳамзамон имрӯз риёсату бахшҳои агентии меҳнат ва шуғли аҳолии вилояти суғд номгӯи касбу ихтисосҳо ва ширкату корхонаҳо ки ниёз ба коргар доранд ҷойҳои холии кориро ба донишҷӯён, хатмкунандагон муаррифӣ намуданд ва намояндагони иштирокчӣ ба суолҳои хатмкунандагон вобаста ба самти фаъолият, иҷрои талабот, вазифаи корӣ посух доданд. таври масъулини донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд иброз доштанд, баҳри таҷрибаи кории мутахассисони оянда, дарёфти кори муносиб, маъмурияти донишгоҳ бо 195 ширкату корхонаҳо шартномаи ҳамкорӣ доранд ва бисёри донишҷӯён дар рафти таҳсил ва таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ аз тарафи корхонаҳо ҷиҳати фаъолияти оянда дархост мегиранд. ин чорабинӣ бевосита бо ҳама субъектони махсусан иқтисодии вилояти суғд ки ҷойҳои кории холӣ доштанд, онҳо иштирок намуданд ва аксарият ҷавонон имрӯз тавонистанд ки барои дар оянда кор кардан баъд аз соҳиби диплом шудан ба корхонаи ташкилотҳо аллакай алоқаро оғоз карданд. ярмарки ҷойҳои холии корӣ ва фурӯши маҳсулоти ватанӣ ки дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон доир шуд, 2000 ҷойҳои холии корӣ пешниҳоду муаррифӣ гардид ва масъулини донишгоҳ ин таҷрибаро ҷиҳати мусоидат ба ҷавонон, хатмкунандагон, соҳибихтисосҳо дар дарёфти ҷойи корӣ, ҳавасмандии дигар донишҷӯён ба таҳсил, соҳибкасб шудан ва оянда пайдо кардани кори муносиб арзёбӣ намуданд.
در این روز بهر فعالنوکی اشتراک در چاره‌بینی دستگیری جوانان متخصصان آینده از جانب مسئولین دانشگاه و شرکت و کارخانه‌ها سپاسنامه‌ها تقدیم گردید. طبق تغییرات وارد شده با قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف منبعد خوانندگان عهدهدارند بعد از گرفتن تعلیم عمومی اساسی زینه سیوم تحصیلات را در مؤسسه‌های تعلیم تحصیلات میانه عمومی و یا موافق خواهش و قابلیتشان در مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات ابتدایی کسبی یا میانه کسبی گیرند. در ناحیه شهرستان چنین روند در سطح خوب بر راه مانده شده، جوانان با استفاده از امکانات موجوده تحصیل را ادامه داده ایستاده‌اند. دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جهت بلند برداشتن امکانیت‌های نظام معارف و حتمی گردیدن زینه سیوم تحصیل مساعدت عملی داشته. هدف از این فراهم آوردن شرایط در روند با نظام و با صفت تحصیلات شهروندان تاجیکستان تامین کرده می‌شود. طبق تغییرات وارد شده با قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف منبعد خوانندگان عهدهدار هستند که بعد تعلیم عمومی اساسی زینه سیوم تحصیل را در مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه عمومی و یا موافق خواهش قابلیتشان در مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات ابتدایی کسبی یا میانه کسبی صاحب شوند. فعلا در ناحیه شهرستان 21 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و یک گیمنازیوم عمل می‌نماید که در آنها 12229 نفر طلبگان اساسهای علم دوران صاحب استقلالی می‌آموزند. از این شماره 756 نفر صنف‌های دهم و 668 نفر را صنف‌های 11 در زینه سیوم تحصیل تشکیل می‌دهند. در مؤسسه دولتی گیمنازیوم رقم 1 ناحیه شهرستان 25 نفر خوانندگان در زینه سیوم تحصیل علم و دانش می‌آموزند. مؤسسه مذکور دارای شرایط خوب تعلیمی بوده. آموزگاران صاحب تجربه در این درگاه مقدس و طالبان از شرایط فراهم آورده حکومت کشور دستور می‌آموزند. بعد اعلان سالهای 2025 و 2030 همچون سالهای رشد اینواسیون و اقتصاد رقمی جهت در سطح بلند آموختن علم‌های معاصر در مؤسسه با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرستان 20 عدد کامپیوتر زمانوی و 3 تخته الکترونی با پروژکتور مجهز گردانیده خوانندگان منتظم به مشغولیت‌ها فرا گرفته می‌شوند. همین است که سال جاری 50 نفر خوانندگان مؤسسه در المپیادهای سطح ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی فعالان شرکت نموده سزاوار جایهای افتخاری گردیدند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 ناحیه شهرستان نیز جلب محصلین به زینه سیوم تحصیل خیلی خوب راه اندازی گردیده است. خوانندگان صنف‌های 9 و 11 به درس‌ها و مشغولیت‌های پس از درسی شرکت فعالانه داشته سیاسی پیشگرفته رهبریت عالی مملکت را در عمل تطبیق می‌نمایند. قابل ذکر است که در این سمت خوانندگان در محفل‌های اختراع‌کاری، فنی، ورزشی، بافندگی و دوزندگی اشتراک نموده دانش و مهارت خیش را باز هم سعی می‌دهند. چنین روند در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه نیز به نظر می‌رسد. در مؤسسه مذکور 1019 نفر طلبگان موجود بوده. از این تعداد 96 نفر خواننده در زینه سیوم تحصیل تعلیم دارد. در بارگاه مذکور برابر فعالیت نمودن محفل‌های مختلف اینچنین به آموزاندن زبان‌های خارجی دقت مخصوص ظاهر کرده می‌شود. منفعت آور آن است که جهت به کسب هنرآموزی جلب گردیدن خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی نقش ترغیب و تشویقات مسئولین کالج و لیسه‌های کسبی جمهوری تاجیکستان و ولایت سوق نظررس ارزیابی می‌گردد. این عمل فعلا در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 ناحیه شهرستان هماوازی پیدا نموده است. امروز در مؤسسه مذکور از جانب مسئولین و آموزگاران کارهای ترغیباتی تشویقاتی کالج طبی شهر گلستان ولایت سوق و دیگر لیسه‌های کسبی جریان دارند. مضبوط بابازاده، فردوس عمرов، آرزو معروفov، ناحیه شهرستان، اخبار. در دوره کارهای عبودانی در شهر نورک با سهم ساکنان و صاحبکاران دهه چارتود با مسافه بیش از 3 کیلومتر خط آب نوشاکی کشیده شد. گزارش محمد علی عبدالکریم. دهه چارتوتی جماعت دهات دکانی از مرکز شهر در مسافه 10 کیلومتر دور جایگیر بوده، ساکنان روستای مذکور در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک امروزها تدبیرهای آبادکاری را در دهه خود وسعت می‌بخشند. ساکنان و مردان برومند دیار این همه آبادکاری را با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی ساکنان ارزیابی می‌نمایند. تأمین و دسترسی ساکنان با آب نوشاکی از جمله تدبیرهای آبادگرانه در دایره کارهای بنیادکاری به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی می باشد. اطلاع داده شد که گذشته از این ساکنان دهه چارتوت شهر نورک از نارسایی آب نوشاکی تنقیصی می کشیدند. استقلالیت دولتی
و فضای مساعد آرمان چندین ساله اهل جامعه دهه چارتوت را امروز عملی نمود. از مسافه 3500 متر به دهه آبی آشامیدنی آورده شد. سهمگذاری در آبادانی دیار که از جانب مردان سخاوتمند دهه چارتوت جماعت دهات دکانی پیوسته راه اندازی کرده می شود، از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک قدردانی می گردد. فعالان و مردان برومند دهه چارتوت با افتخارنامه و سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک سرفراز گردیدند. در زمینه تدبیرهای بنیادکارانه که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک و ساکنان شهر نورآفران پیوسته راه اندازی کرده می شود، شفت راه نقلیاتی نورک وحدت و نورک دنغرک کورلاب روز تا روز آباد و زیبا می گردد. هدف از راه اندازی چنین تدبیرها بنیاد انشاءات گوناگون ساحه، تعمیر و تجدید مرکزهای خدمترسانی و تجارتی از جانب مسئولان ساحه می باشد. اقدام‌های بنیادکاری طبق نقشه تحریزی گردیده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک ادامه داشته، ساکنان مقصد دارند که جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی را با عمل‌های سازندگی و دستاوردهای ارزنده استقبال نمایند. محمد علی عبدالکریم ایوبی محموراد، نورک، اخبار. ادامه اخبار. عالمان دانشکده تکنولوژی کالیفرنیا شت‌های متحده امریکا میکروربات‌هایی را ساختند که آنها قادرند به ارگانیسم انسان دارو انتقال دهند. در پایتخت ویتنام شهر خانوی آلودگی هوا به عمل آمد. شرح بیشتری خبرها از خارج مملکت. барфбоди шадид аҳолии як қатор минтақаҳои гурҷистонро ба мушкилӣ дучор кардааст. ҳолати мураккаб дар минтақаҳои қисми ҷанубу ғарбии кишвари мазкур ба қайд гирифта шудааст. номусоидии вазъи ҳаво боиси корношоям гардидани хатои интиқоли нерӯи барқ шуда, сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. ҳамчунин барфбод ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо монеа пеш оварда, сабаби тамбашавии мошин дар шоҳроҳҳо гардидааст. барфбоди шадид дар фурудгоҳҳо байни 60 парвози ҳавопаймоҳо халал ворид карда, боиси ба таъхир гузоштани даҳҳо хатсайри дохиливу хориҷӣ гардид. ҳамзамон дар пайи барфбод фаъолияти бохчаҳои кӯдакона ва муассисаҳои таълимӣ қатъ карда шудааст. кормандони хадамоти дахлдор барои тоза намудани роҳҳо аз барф бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. ҳавошиносон иброз медоранд ки эҳтимол барфбод дар минтақаҳои қисми ҷанубу ғарбии гурҷистон чанд рӯзи дигар идома ёбад. дар дарёи юаншуи музофоти хунани ҷумҳурии мардуми чин киштии боркаш ба киштии мусофирбар бархӯрд. дар пайи ҳодиса 2 нафар ба ҳалокат расида, 14 каси дигар бенишон шуданд. аз рӯи маълумоти расида киштии мусофирбар пас аз бархӯрдан ба киштии боркаш чапа шуда ғарқ шудааст. ҳангоми рух додани садама дар киштии мусофирбар 19 нафар қарор доштанд. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ барои пайдо кардани бенишонгаштагон сафарбар карда шуданд. сабабҳои рух додани садама муайян нест. давоми 3 ҳафта мешавад ки дар пойтахти мадагаскар шаҳри антананариву боришоту обхезӣ қатъ намегардад. бар асари офати табиӣ 22 нафар ба ҳалокат расида, 20 000 каси дигар зарар диданд. аз обхезии шадид бештар сокинони қисми ҷанубу шарқии пойтахт зарари ҷиддӣ диданд. ба маълумоти мақомдорони маҳаллӣ дар пайи боришоти шадид зиёда аз 1100 манзили истиқоматӣ зери об монданд. дар робита ба ин садҳо нафар маҷбур шуданд ки манзилҳои истиқоматиашонро тарк намоянд. селоб хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. ҳамчунин обхезӣ роҳу пулҳои нақлиётгардро хароб карда, ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба чанд минтақаи аҳолинишин ғайриимкон гардидааст ки ин ҳолати пешомадаро боз ҳам мушкил менамояд. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти коммуналӣ фаъолият доранд. мувофиқи маълумоти ҳавошиносон чунин вазъи номусоиди ҳаво дар минтақаҳои гуногуни пойтахти мадагаскар тағйир намеёбад. дар пойтахти вьетнам шаҳри ханой олудагии ҳаво ба амал омад. ба иттилои созмони байналмилалии тандурустӣ зичии моддаҳои сахт дар атмосфераи шаҳр аз ҳадди маъмули 11 дараҷа афзудааст. олудагии ҳаво ба нафароне ки аз бемориҳои диққи нафас ва суфа ранҷ мебаранд зарари ҷиддӣ дорад. табибон ва мутахассисони соҳаи тиб ба чунин нафарон аз истифодаи ниқобҳои тиббӣ ва худдорӣ намудан аз баромадан ба кӯчаву хиёбонҳо ва сайру гашти бемавридро тавсия доданд. сокинон аз дарди чашм ва гулӯ шикоят мекунанд.
با اعتقاد کارشناسان بد بودن هوای شهر در نتیجه اخراج گاز کربن از سوزاندن سوزشواری استخراج شده و انگشت سنگ غبار و دود اخراج ماشین هاست. در هندوستان نیز آلودگی هوا منتظم به قید گرفته می شود. آلودگی هوا نه تنها به سلامتی ساکنان بلکه خسارات زیادی اقتصادی نیز می رساند. همین طریق در سال 2019 آلودگی هوا به بودجه کشوری مذکور قریب 37 میلیارد دلار ضرر رساند. زیرا هر سال افلاس شوی هوا باعث بسته شدن بیش از 3.5 میلیون تجارت خرد و میانه می گردد. олимони донишкадаи технологии Калифорнияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико микророботҳоеро сохтанд, ки онҳо қодиранд ба организми инсон дору интиқол диҳанд. Дар озмоиш муҳаққиқон самаранокии микророботҳо дар мушҳое, ки онҳо ба бемории варами масона гирифтор буданд, санҷиданд. пас аз гузарондани сеансҳои терапевтӣ бо истифода аз дастгоҳҳо ба кам шудани андозаи варами масона ноил шуданд. با معلومات олимон микророботҳо доруро маҳз ба минтақаи зарардидаи инсон интиқол медиҳанд. барои идора кардани ин раванд олимони донишкадаи технологияи Калифорния роботҳои тиббии миниатюравӣ сохтанд, ки диаметри онҳо ҳамагӣ 30 микрометр аст. аз берун соҳаҳои микроскопӣ ба роботҳои муқаррарӣ монанд нестанд, аммо таҳиягарон даъво доранд, ки онҳо метавонанд дар дохили бадани инсон зери таъсири майдони магнитӣ ҳаракат кунанд. ин имкониятҳои навро барои интиқоли мақсадноки доруворӣ ва баландбардоштани самаранокии табобат мекушояд. таҷрибаҳои аввалин самарабахшии микророботҳоро тасдиқ карданд. олимон онҳоро ҳамчун воситаи интиқоли маводи доруворӣ дар мушҳо бо варамҳои масона озмуданд. طبق اطلاع олимон микророботҳо ҳанӯз дар марҳилаи таҳқиқоти лабораторӣ қарор доранд ва то ҳол барои табобати одамон истифода нашудаанд. идеяи сохтани роботҳои хурди тиббӣ дар тӯли зиёда аз 20 сол вуҷуд дорад, аммо истифодаи онҳо дар организмҳои зинда ҳанӯз маҳдуд аст. мушкилоти асосӣ назорати дақиқи робот дар моеъҳои биологӣ ба монанди хун ва пешоб мебошад. илова бар ин дастгоҳҳо бояд барои организми инсон бехатар бошанд. олимони соҳаи тиб дар оянда нақша доранд, ки озмоишҳои клиникиро дар одамон гузаронанд. амалигардонии баромаи рушди футбол ба пешравии ин намуди варзиш, истифода аз инфраструктураи муосир, бунёду таҷдиди майдончаҳои варзишӣ ва оммавигардонии футбол дар маҳал мусоидат менамояд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкорамон. футбол яке аз намудҳои оммавитарини варзиш ба ҳисоб рафта, он на танҳо ҳамчун падидаи варзишӣ, балки ҳамчун падидаи сиёсӣ эътироф шудааст. бо мақсади тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, оммавӣ гардонидани варзиш дар байни наврасону ҷавонон, ҷалби онҳо ба машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва дарёфти чеҳраҳои нави футбол бо иқдоми раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш дар вилояти Хатлон дар ноҳияи Кушониён мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди футбол байни деҳаҳои аҳолинишини шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар доир карда шуд. дар ноҳия тибқи нақша чорабинӣ барои рушди футбол дар деҳот ва таҳкими риштаи дӯстии ҷавонон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш дар ноҳия футболи деҳа ба деҳа баргузор гардид, ки дар он дастаҳои гуногун аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ширкат варзиданд. мавриди зикр аст, ки баргузории чунин мусобиқаҳои футбол барои хусусияти оммавӣ пайдо кардани ин намуди варзиш миёни наврасону ҷавонон ва тарбияи ҷисмонӣ мусоидат мекунад. зикр кардан ба маврид аст, ки амалигардонии барномаи рушди футбол барои мукаммалгардонии заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ, заминаи моддию техникӣ, оммависозии мутахассисон, вусъат додани рушди футбол бо истифода аз инфрасохтори муосир, бунёду таҷдиди майдончаҳои варзишӣ ва рушду оммавигардонии футбол дар деҳот тавассути ҷалби аҳолӣ ба футбол саҳм мегузорад. дар фарҷом барои ҳавасмандии иштирокчиён ва қадршиносии беҳтарин бозингар, беҳтарин дарвозабон, футболбози беҳтарин аз ҷониби кумитаи тадорукот бо ҷом ва ифтихорномаву тӯҳфаҳо қадршиносӣ карда шуданд. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати рушди футбол, мукаммалгардонии инфраструктури соҳа ва таъмини оммавияти варзиш дар вилояти Хатлон, барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва барномаи рушди футбол дар вилояти Хатлон барои солҳои 2022-2026 татбиқ мегардад. баҳри амалӣ намудани ин иқдом дар ҷамоати деҳоти Гулсара Юсуповои ноҳияи Ёвон миёни 32 даста мусобиқаи футбол доир карда шуд. дар даври финалии мусобиқа футболбозони дастаи Гулафшон бо футболбозони дастаи Эшма сабқат намуданд. зикр кардан ба маврид аст, ки пазируфта шудани ташаббусҳои президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Умалӣ бо қабули қаъдномаи махсуси Созмони
милали муттаҳид ва эълон гаштани рӯзҳои ҷаҳонии футбол боиси рӯҳбаландии ҳаводорону мухлисони ин бозии варзишӣ гардида, дар ҳар як шаҳру ноҳияҳо дастаи футбол таъсис дода шуда, дар ин самт чораҳои зарурӣ рӯи кор омада истодааст. бояд гуфт ки имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бахусус вилояти хатлон ба рушди футбол ва муҳайё сохтани шароит барои дӯстдорони футбол таваҷҷӯҳи зарурӣ равона гардидааст, ки дӯстдорони ин риштаи варзиш метавонанд аз шароити мавҷуда истифода баранд, чун анъана ба беҳтарин бозингарон ва собиқадорони футболи маҳаллаи Навкорам тӯҳфаҳо супорида шуд. дар заминаи ҷаҳонӣ гаштани гӯштини миллӣ гӯштингирӣ тибқи нақшаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи гӯштингирии мамлакат дар шаҳри Душанбе чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2025 баргузор гардид. дар натиҷаи ин мусобиқа ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ муайян карда шуд. шарҳи бештар дар таҳияи Раҳматшои Обид. дар заминаи ҷаҳонӣ гаштани гӯштии миллии гӯштингирӣ мувофиқи тақвими соли 2025 дар шаҳри Душанбе чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ баргузор гардид. дар мусобиқа беҳтарин паҳлавонон аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Суғ, Хатлон, Шаҳрноҳитоби Марказ, Водии Рашт ва соҳибони майдон аз шаҳри Душанбе ки беш аз 400 нафар варзишгаронро ташкил мекард, байни мардону занон аз рӯи 12 вазн, 7 вазн байни мардон ва 5 вазн байни бонувон дар ҳузури беш аз 20 000 мухлисон бо мақсади дарёфти унвони чемпиони Тоҷикистон дар соли 2025 бо ҳам рақобат карданд. дар мусобиқае ки тӯли 2 рӯз баргузор гардид, ғолибон маълум гардиданд. дар сабқати мардон дар вазни то 60 кило Сомон Аламов дар финал бар Искандар Муҳаммад Хоҷазода дастболо шуда сазовори медали тилло ва унвони олӣ чемпиони Тоҷикистон дар соли 2025 гардид. Аҳмад Рустамов ва Ҷурахон Амрохонзода соҳиби медали бринҷӣ шуданд. Ёсин Бобокалонов дар вазни 65 кило дар финал бар Муслимбек Каримов зафар ёфта сазовори медали тилло шуд. Сарвар Абдушукуров ва Абдумуслим Қаимзода ба гирифтани медалҳои бринҷӣ даст ёфтанд. Дилшод Исоқов дар финали вазни то 71 кило Муҳаммад Исо Раҷавро шикаст дода чемпиони Тоҷикистон шуд. Алиҷон Боқӣ ва Муҳаммад Мусо Одиназода бо медали бринҷӣ ва ҷои сеюм шарафёб гардиданд. Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов дар финали вазни то 78 кило Шукрон Қоимовро мағлуб кард. Сайраҳмон Қодиров ва Абубакр Боқиев ба гирифтани медалҳои бринҷӣ мушарраф шуданд. Ҳақназар Назаров дар вазни то 86 кило бар Ҳамроз Раҷабов ғолиб омада ба унвони чемпиони Тоҷикистон ва медали тилло дар соли 2025 сарфроз гардид. Муҳаммад Иқбол Тошев ва Мусохон Ғаниев соҳиби медали бринҷӣ гардиданд. Исроил Раҳимов дар финали вазни то 95 кило Улуғбек Раҳимовро шикаст дода ба унвони чемпиони Тоҷикистон даст ёфт. Муҷиб Меҳроб Ҷонзода ва Раҷабалӣ Маҳмадиев бо медалҳои бринҷӣ шарафёб гардиданд. Шарифҷон Назриев дар вазни беш аз 95 кило Шакармаҳмад Мирмаҳмадовро дар финал шикаст дода ба унвони олӣ чемпиони Тоҷикистон дар соли 2025 шарафёб гардид. Дадахон Қурбоналӣ ва Некрушо Некбахзода бо медалҳои бринҷӣ қаноат карданд. миёни бонувон дар вазни то 52 кило Фотима Исанбаева ғолиб шуда ба унвони чемпиони Тоҷикистон шарафёб гардид ва дар финал Рӯзафзо Бегназаровро шикаст дод. Қурбонгул Ҳалимова ҷои сеюмро ба даст овард. Аҳлия Муминова дар вазни то 57 кило дар финал Яздона Содиқоваро мағлуб карда ба унвони чемпиони Тоҷикистон шарафёб гардид. Шарофат Аттоева соҳиби ҷои сеюм шуд. Ҷонона Назарова дар финали вазни то 70 кило бар Шоҳида Қаландарова дастболо шуда ба унвони чемпиони Тоҷикистон мушарраф шуд. ҷои сеюм насиби Фазилат Гулбоева ва Моҳира Сафарова шуд. Оминаи Хайрулло дар финали вазни то 78 кило Гулафзо Гуловро мағлуб намуда сазовори медали тилло ва унвони чемпиони Тоҷикистон гардид. ҷои сеюмро Меҳрона Сабзода ишғол намуд. Сабринаи Хайрулло дар вазни ҷамъи 78 кило ва Зеверои Сармисова ду зинаи ифтихориро бо ҳам диданд. ба ғолибону ҷоизадорон дар ҳар як вазн мувофиқи ҷойҳои соҳибшудаашон диплому медали тилло, нуқра ва бринҷӣ тақдим гардид. қобили зикр аст ки соли 2022 ба гӯштини миллии тоҷикии гӯштингирӣ мақоми байналмилалӣ дода шуд. варзишгарони тоҷик дар нахустин мусобиқаи қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ ки моҳи августи соли гузашта дар қасри теннис ва маҷмӯаи
ورزش‌های آبی شهر دوشنبه دایر گردید 11 مدال 5 طلا 1 نقره و 5 برنجی به دست آورده در حساب مدال‌ها مقام اول را کسب نمودند. بیننده‌های گرامی چنین بودن خبر و گزارش‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نموده. تنسیت و خانواباد بمونید.